Kine rakin kagola na rakichie abalasebe eke unositi Itiaisinei lue maroge kaimare na rebe jasa Ikoriok egwelete noi kanu bobawe ikin. Saki kaja gwela robere mare nale dobe elu kira kwese runo. Elo no vale kira mono bero. Edo bakari. Gwela nara mami kuma boy puno. Maroge gwela naro. Gwela na tele miare. Ko ko pana kila re wangono do pana marage kwana kuya wangono kira pana. Mare gwela lo telo ko onyele gwela lo ko mami yonga toki sede choro ko gwela lo makwata ko kira pana kanya ko nyelo le luku keskolo be ke ona belo le be mo de kamiti be mamero nono bore ne ya ote ke un Itiaisinei narai kidio kiboro soko no mko takolo ngino mai boro mam tumi tolo mto siboro kile pone la joka le me marage la burone rai yare tolo le gwela ri yare yani pala solo didi le me gwela ra ngone do pakanya umi lo le rai yare che yara kanda ena kwangana e parte na tarido aina kitu ya la mki agweleta di boronga le mneta di sinema kodos keja ngunda Ikorion chie kese Jesu no Itiaisinei kapine marga bongi dukumiare bilangiti haki melu kumti bonko gwela sakanyang kapa do bere jarro kapina pakia mameti tunkap konye ejamu nebe epoti Ikorion aipo wakato sokoni na arero kitungichie esakunete lukechi Ikorion kwa Misirin. Kanuka TV East, Patrick Eteu kwa Muria.